Zdravo youtuberi i youtuberke, kao što vidite po naslovu, danas ćemo pričati o stimulatorima hormona ili testosteron boosterima. Znači daću moje mišljenje o njima i reći vam da li valju ili ne, da li treba da ih kupujete ili ne. Zato što ima dosta mladih me pitaju, znači sve klinci 15, 16, 13, 14 godina me pitaju kako da podignu nivo testosterona, da li treba da uzimaju te testosteron boostere. Ja im uvek kažem da ne treba, da oni stvarno pomažu, zar ih ne bi svi uzimali. Znači, da li bi ljudi stvarno uzimali steroide koji imaju nus pojave, znači kojima nešto može da se desi, ako ih ne koristite kako treba, a ovdje imate stimulatore hormona, testosteron boostere koji možete da uzmete i ništa da vam ne bude i da se napucate od, znači budete ko Kai Green da budete. Znači ljudi, to nije tako. Testosteron boosteri vama povećuju nivo testosterona samo za 20 do 50%. Možda to vama zvuči dosta, 50% je dosta, znači 50%. Ali vi da biste vidjeli neku razliku u vašoj mišićnoj masi, nivo testosterona treba da vam se poveća za 100 do 200%. A to ćete uspjeti samo ako ste na steroidima, ako uzimate testosteron. A to vjerojatno vi mladi ne uzimate, pošto 10% mojih gledalca su mladi, to su ispod 20 godina ili 20 godina. Vi sigurno to ne radite, možda neki rade, ali jebi ga. Znači vama nema svrhe da uzimate testosteron boostere, možda treba da ih uzmete posle, ako radite kuru, pa posle kure da vratite nivo testosterona u normalu, da vam ne opadne. Znači, ne znam, možda bi trebali da ih uzimate ako imate problema sa erekcijom, ako ne može da vam se digne mičko, znači tad treba da uzimate, ali ovako nema svrhe da ih uzimate, to je čisto bacanje para. Znači, treba da ih uzimate ako imate problema sa erekcijom, ne znam da li treba da ih uzimate posle kure i trebali bi se da ih uzimate posle kad pređete 30 i 40 godina, zato što posle 26. počne da vam opada nivo testosterona prirodno i onda ne bi bilo loše da uzimate test boostere, zato što bi vam pomogli da održate nivo testosterona. Ali kad ste mladi, sad imate do 20, imate 15-16 godina, vi bujate, tek sad počeli se razvijate, puni ste testosterona, vi urite način kako da podignete nivo testosterona, a trebali bi da se osvrnete na neke druge stvari. Treba provjeriti da li dovoljno spavate, da li pijete dosta vode, kakva vam je ishrana, da li unosite dovoljno proteina, dovoljno ugljenih hidrata, dovoljno masti, da li ste suficit ako želite sugojiti, da li vam je dobar trening. Znači, okrenite se ka tim stvarima, nemojte se zamajavati podizanjem nivoa testosterona, jer nećete naći ni jedan proizvod, ni jedan prirodni način da vi podignete nivo testosterona dovoljno da vi vidite neku razliku u mišićnoj masi. Znači vi možete podignete nivo testosterona za 10-20%, ali vi to nećete moći da vidite ni da osjetite. Jedino što možda probate neki testosteron booster pa mislite, ojačao sam, vidi, napucao sam se, nabacio sam 3 kila za mjesec dana. Znači to je vjerojatno tih 3 kile 2,99 salo, a drugo je placebo. Znači placebo efekat se dešava kod dosta suplementa, znači zato što reklamiraju ih previše dobro, znači napišu na proteinu, s ovim proteinom ćete za 3 mjeseca dobiti 10 kila čiste mišićne mase, uzimajte ga 3 puta dnevno, potrošite ga što brže, napucat ćete. Znači samo žele da vam prodaju, znači pogledajte šta piše, da li radi, malo googlajte, gledajte klipove, samo nekako nađite, nemojte da bacate pare. Znači testosteron boosteri vam neće pomoći da dobijete dodatno na mišićnoj masi, zato što ne podižu nivo testosterona dovoljno da biste vidjeli neku razliku. Jedino što može da vam podigne dovoljno nivo testosterona da biste vidjeli razliku u mišićnoj masi jesu steroidi, ali ne preporučujem vam da ih koristite, jedino ih koristite ako želite profesionalno da se takmičite, tako da stvarno ne znam. Tako da youtuberi i youtuberke, to bi bilo to za danas. Znači po mom mišljenju testosteron boosteri su bacanje para ako ste mladi, jedino ako imate problema sa erekcijama, ako mislite da vam je nizak nivo testosterona, idite kod lekara, možda vam prepiše testosteron. Tako da youtuberi, nemojte bacite pare, dobro pogledajte šta piše na poleđini svakog suplementa, šta se drži u njemu, da vidite da li valja. Tako da nadam se da sam vam pomogao, vidimo se sljedećeg puta, bye bye.